Yaman deploya el cuantos miembros del 21st Infantry Battalion ng pueblo de la ciudad de Zamboanga y onde mga bakante lugar donde deja el miembros del Philippine Marines del viernes. Este después que transfería kanila para natawi-tawi del viernes y el sign of ceremony del mismo día. Asigun con el commander del Joint Task Group Zamboanga, Colonel Juvie Max Uy, que taagara con el OPCON units del 21st IB. Tiene diferentes capacidad el militar, pero tiene sila kada igualan estrategia para proteger con el dila AUR como el ciudad de Zamboanga, como cosa ya hace estos mga soldado desde Molave, Zamboanga del Sur. It's units has its own unique capabilities. Of course, the Marines has its own capabilities. The Army has its own Army Battalion has its own unique capabilities, which is not also able to perform by other units. But an Army Battalion could carry out a mission more than the other units could carry out. Currently, they are based collocated here at headquarters Task Force Zamboanga, which is also the composition of a Joint Task Force Zamboanga. Iaklara también al opisyal, si porque hindi taman konfiansa, siendo el mga grupo que tiene malplano na syudad, amo ta existi pa syempre. All Marine positions that were vacated were all replaced by 24th IB officers and enlisted personnel. De más temprano, el Police Regional Office 9 ya se abaja con el estado de alerta na entero Region 9, pero hindi quiere decir taman confianza y la autoridad con el Pacífico Andanza del Paz y Orden. Apelo pa di uy con el miembros del 21st IB, amo el esta na cosa di la mandato itrabaha lang para dali ila misyon. It's manageable. Your security forces are doing its best how we will address those security challenges. No hay asigundeha abandonaw el Minerva Complex na Rio Hondo, kaya mas temprano ta ocupa el Marines, siendo cuantos units del Marines el ya deja siempre para el proteksyon y para bisya con el Kabatangan Complex. Albert Luna, Dateline Zamboanga.